Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hal ata alal insani hinun mined-dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan anının qorsug'ida bir muddatni o'tkazdi. U arzimiganlikdan tilga elinadigan narsa bo'lmadi. İnna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi feja'alnahu semi'an basira. Şübhisizki biz insanni arlaşma mani, yani er bilen ayolning manisidan yaratdik. Uni biz şeriat teklifleri bilen sınaymiz. Şunun için biz onu nazil kılgan ayetlerimizni anlasın, kainatni yaratqışının birligiga dalalat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. İnna hadaynahu sabila imma shakiran ve imma kafura. Şübhisizki onunğa biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib, yaxshi yo'lda menib Allah'ның ne'metiga shukr qilg'uchidir. Yoki fajir bo'lib, yomon yo'lda menib kufrlik qilg'uchidir. İnna a'tadna lil kafirin salasila ve aghlalan ve sa'ira. Şübhisizki biz kafirlarga putlariga silindigan zanjirlarni, bo'yinlariga silindigan taqoqlarni ve yenib turgan devzakni tayyorladik. İnnel abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Hakikaten yaxshilar kafir aralashtirilgan mey bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. Aynan yashrabu biha ibadullohi yufajjirunaha tafjira. U kafir cennetdeki bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. U buloqni ular xohlagan joylarga iqtib bora oladi. Yufuna bin nazri ve yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati keng doirlik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqadi. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Özü muhtaç turuqluq miskinge, yetimge ve esirge taam berdi. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ula eytidi, sizlarga biz Allah'ның razılık üçün taam berimiz. Sizlardan bunun bedeliga hech qanday mukofot ve teşekkür talep qilmaymiz. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Şübhisizki biz Rabbimiz tarafından meydana keltirilgen ağır qattiq kundan qo'rqamiz. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Allah ularni şu günning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xo'shallik ato qiladi. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Ularning sabr taqatlari uchun Allah ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ular jannatda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Jannatdagi daraxtlarning soyillari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Ularga tamoq qachilangan kumush taxsilar, mey to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidek suzuk jamlar aylantirib sunilib turildi. Saqiylar ularning ehtiyoji qarab loyiq o'lchaydi.
yani içkiçilerinin ihtiyacıdan iş mi kalmaydı, kemip mi kalmaydı. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Ula yana cennette zencibil arlaştırılgan cam bilen, yani camdaki mey bilen soğuruldu. عينا فيها تسمى سلسبيلا Cennette selsebil dep atılıdığan bir bulak mı ba? ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Qeyrimay hemişi yaş turduğan gılmalla nüvet bilen ulanın hizmetini kılıp turdu. Ulanı köygen çığında ulanın güzelliki, süzükliki ve nurluqlıqı qarab ulanı terilip ketken merva yitmikin dep qalsan. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Qaçanki sen qaraydigan bolsan, bu yerde tasvirlab tugetkili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rasan. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا Ularning uchisi da yupqa ipak va qilin ipakdan tayyorlangan yeşil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Rabbi ularni pak sharab bilan sug'uradi. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Shubhisizki bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten biz sana Kur'an'ı bölüp nazil kıldık. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Sen Rabbinin hükmüge sabır kılgın. Sen ulanın içinden hiçbir günahkarga yoki küfürlük kılgıcıga boysunmagın. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Atigen akşamda Rabbinin namını yad kılgın. Yani namaz okugın. Rabbinge köp taat ibadet kılgın. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Keçinin az kısmı da onunla secde kıl. Köp kısmı da onunla tesbih et. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Şüphesiz ki bula yani müşrikler dünyanı ahiretin artık bilidi. Kelgüsüdeki kıyın bir günge yani kıyametke sel qaraydı. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Biz ulanı yarattık. Ulanın bedenini mezmut kıldık. Eğer biz halasak ulanı halak kılıp ornağa ulağa okşaş başka adamını destet ettik. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Şüphesiz ki bu ayetler vaaz-ı nasihattir. Bu vaaz-ı nasihatin faydalanışını xalagan adam Rabbiga yetkizadigan yo'lni tutsin. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما Fakat Allah xalagandila andın sizlar xalaysizlar. Yani hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Allah hakikaten hammani bilguchidir, hikmet bilan ish qilguchidir. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allah xalagan odamni rahmatining doirasiga kirgizdi. Allah zolimlarga qattiq azobni tayyorladi.